Yengbireba Punamukim from the Sharachchandra Sharma Sayul Agenda Manipur Pudun Luxury. Nasig Agenda Manipura, Kanagadori Waphamasi, reviving quality education in Manipur, Luna exporting equality educational development in hills and valley. Luna Langan Biriba guest sing day, Igi Heck yet Ithan Kambada Pambiribase OINAM PREM SAGAR, Vice President Manipur Student Federation MSF ने आई प्रेम सागर पु तराम नोक्चरी इम्पैक्ट न्यूज़ स्टूडियो दा अदुको प्रेम सागर की कोई लेंशन बीर बसे एम अंगम्बा प्रेसिडेंट डेसाम ने अंगम्बा पुसोई तराम नोक्चरी अदुका मखोई अंगम्बा की हेक ओई दमुक लेंशन बीर बसे मंजित सरांगथेम प्रेसिडेंट AMSU ने मंजित पुसोई तराम नोक्चरी अदुका एगी हेक ये तब हमें नजरी बसे मैस्नाम जोय President All Manipur Higher Secondary Lecturers Welfare Association ने ओजा जोई बसु तराम नोक्चरी ngasi ihan hana akhoi khanagado mapung wafam se Manipur da quality education kamain tawdna mu hingalan gadage purakadage haibagi matang duni aduga aina guest mari mak lengjan biri banina maruina chhatra singi akhoi organization sing situ chahi kya himang dagi quality education purukpagi lam staida khongjang kaya aduga honadana lai hai tai sam haira kanda aduna leidei bo wafam se Manipur da quality education purakpasi kyam wagadra oithokadra aduga masi kari tawragadi oithokani haibagi matang dugi wafam simai common noin thamjage satra organization gi satra sansthan gi akhoi mission briefing ahum makta yanan base ai angam badoi laksap tai madadi quality education lawpadi koire aduga purakpase maruina awabam di mayuk nari aduga hojik lei si school sing government na chalaiba sarkar na chalaiba school sing sida satra singi karigi phibam si yamna handarakpa masing walakpa aduga pass to wai sang kana nemdarakpa swai gi matang sing sidu khara punna yengbira kanda quality education purak pese Manipur da kayam challenging task oidiru nu sinangam maroina ngisi gi nainari ba topic sida thamjara kanda akoi hojik Manipur da lairiba education gi scenario education gi system hai jaba tare masi karamba mongda karamba phibam da lairi aduga masi lairiba ikoi gi mai masing tambagi kangno je masi ngai haibiriba quality leiba dugumba teaching learning process ma ikoi kamaina purakani quality education kamaina oilakani haibagi wafam khar thambiri aduga sarkar gi mai loisangsing kamdongna phagalakpa ngamgani haibagi wafam ma music thambiri matang sida ikoi gi mangda tariba ikoi gi challenge si karino ikoi sarkar gi school sing asi noma gi phibam soksale sarkar gi school sing asi ikoi miyam da people da masi gi trust ama thajaba mai koi government school sing da laitre aduga amarom da private ki institution mayam ama private ki school mayam ama nei koina sauri mundur mayam ama ikoi hengali hai jaba tare matang sida ikoi quality education anu ji ki panbiri badu da masi sarkar gi school da natna ikoi ki lanai private institution sing chu karamba makhal ki teaching learning process ama ikoi Manipur da piri bage haibasi ikoi naina basangani aduga hojik lairiba education ki scenario sida khwaidagi hene phibam soksal lairiba ikoi sarkar gi mahilo sing asi karamba phibam da lairi hairiba education ki kanglo lasi phagalakna phona matamda karamba ikoi step hana mangomna changjin gani haibagi ikoi tangai phadaba tanja adu la ena khanjai matang sida aina aigi oiba wafam khartang thamjara kanda hojiki mamang da hograba government amadi hojik laiba government da khwaidagi singna bayaba khwaidagi tawba ba koi ki priority pigani haina so lauthok pikhiba education amadi health sector da lairiba ani si kharamba phibam da lairi main noina education da lairiba government school sarkar gi mailosing sing phatre haibasi masi karamba matam dagi phatkidabano kari maram na sarkar gi school jang si nomo nomo gi lekha tar ibanu haibagi masi gi laina layong sing asi masi chapchana thidoktana ekoi khudak ki oina masi ekoi sob tongna bhona bana taba tunggoiba masi karamba phibam da tawraga di sarkar gi mailo sing si phagalangani kamaina treatment tawgani haibagi dugumba therapeutic treatment ama hojiki matam se darkar oina khanjai maram badan masi gumba government gi hanta ki lauthokiba ko program sing manungda sarkar gi mailo sing si phagalangani sarkar gi employee education sector da tan atop government gi employee khuding maki mama masa masu sing sarkar gi skunda thahan gani amadi education minister handak la ibesina koi sarkar gi institution khar da mailo sing ghar da koina chatlabi gi thorang asi
ko yamna thagani ne dubu luri bo hang de koi tawri ba mayam sing asi da laidi ba lengak sigi education ki loisang amadi Manipur da hantak laiba no state government na kayam yamna sarkar ki mai loisang sing asi phagalung na bagi khongthang ji lakhut pa matam da ekoi mang da laidi ba khuruk pulung mayam sing asi lan thok la kan da challenge sing asi face tor kan da kayam yam nei koi mayok na bang ngamgada ge habu gi acho hang amadi ekoi da legendary ta lei haibani aduga maru ne education system hanadi pangbu pharam da banate Manipur ge education system su matam dugi leidi ba phibam du da dum chuna na channel lejaram bani aduga yam hena khangen hena phalak tabai wafam se karam kandegi lakhibano asoi ba chum thoke haragadi karai de soi gibno ai se taseng taseng na ngamano thambi de se puthokpa khanaba naina ba mathau tagani haibi wafam duni manjit khoigi maruna manjit sarangthem da lakchaning busi yes hujiki lediba scenario si manjit ki yananba opinion ke main thambi ningi paikhalai ba new government ki paikhalai ba thabak sing si kainen khanbi masi chumthok da mating oinen khanbi brand traga kari hena paikhat ning balai manjit thampip tai education usi lewa kunai bagi backbone ta sing 19th century the industrial revolution amalen chakot gi lamjel da idana ba matam khak oiram mi haiba tai da ta sing na hojik 21st century now as information and technology haiba tai ta sing na malembi honglakli ba global chill sing asigi manung da khwai digi maru irba sita sing na masi malembi lewa kuting na education ahen na meng thamakan da education da chakot ba khunai punchirol semgat na ba leidi ba lamdam dugi miyam sing sida human resource semgat na ba lewa kuting mon honari haiba tai do ta sing na laiba anuba government sarkar sina education da ming ama thamakan da ahen ba hana tarumba thabak sing dagi kitang top top ama ubagi ming di malaga su ta sing na manung dai nainaru kan da season be ari kana kan da sing na kugi inspection na di survey na ching ba chatla kan da masigi solution di proper ngamgudur ja chu wa ngam ni ram di kana kan da ta sing na nasi paliba lenga kasina transformation di accountability leina hai ba education ki field si da kai ba thamoi sing na willingly sincerely tawudur chu wa ngam ni maram di ta sing na hai ba lenga asina ta sing na Manipur ki education ki scenario da anoba change ma pinaba impact ma pinaba honaraga su tasengna aikoi gi laibak asigi laiba system asi tasengna corrupted oraba dugumba khuna gi ponsiro lomga ngasi maksu thangnari basi aikoi gi miyam sida zai sangna awa tangka ma khak mayok naragadi laiba ponsiro se aikoina mayok naragi haragadi anoba government asina inspection na chingba chatlaga su tasengna energy mangala kan da tokada form si hamzaningi maramdi hairiba koi kai khunjariba education minister na anauba step ama paikhatlib sidi taramna ogasu magi fact finding ama puthoktragadi hadi chaliba survey and inspection dana matam time and energy mayam consume tarakanda sagi transparency leina ade accountability leina thabak se mahumwana pangthok pangamdraba aduga MLA mantri ama oina lengak pairiba lengak ki luchingba moina koi government ki famnaiba sing government ki oza oiriba sing sarkar ki mahi masang sing da like tamgudam ni haragasu hairiba mantri sing adugi machamasu sing bhawan masing da mahi tamakanda oza sing adugi machamasu khaktabang koi gi victimize ohan bagi thabak se masi maling gi honglakliba global economy gi trade forward open orakanda new liberal education gi live system sida oza sing gi community sing dagi aduga malim gi maruina India lengak na su koi lauthokiba koi gi neoliberal economy da kadai fawba sincerely hai tare oza sing aduna antra sarkar gi thak toru sing aduna tawning adur ha acho wong amani hai tare maram aduna laiba poti na kan da government gi school sing akoi na khange koi gi infrastructure matik cha daba then oza koi national science policy nithina semi daba infal area da oza marang kana laiba du haidokiba nuji loya da oza ani hum dagi laitaba aduga mahi roi sing su koi gi table da tabaga aduga field da laiba mahi roi school da laiba mahi roi masing aga ko bangna khena hai tare masi punamak se tasengna sincerely education minister na tabak tobi gi haragadi fact finding ma puthok pira kanda kogi chapchaba education gi ba firep ma lobira kanda own ba manipuri khunai ma uirakna ma aduga mipal tangda punchirol ma semgana ba tabak tawning he bom thamjani okay hadi inspection chatpa aduga yenghan ba khotpa gi thabak mayam paikhalak pase amorom da welcome tawi adubu satliba singtu da kari fact finding kari thengnarakpa kari chumthokada wa haibu su yamna marik chumba report nama thamaningi so that chumthokpada karai de soibno singdo khangagadi chumthokpada mating semtokpada mating oigadona themangwadra inkhali in case thamamdraga su maswai gi area sing mayam na thambi sing se masima note tokshin biro aduga prem saga MSF su adum
ngasai quality education purakpagi kholauk siam kui na wangai law lai kari kari campaign chatpada kari kari thengna bi rakhi aduga semdo kodau jaga se karai dono haipet chorok na yengbada kari kari thengna bi prem saga tamai gi mod di sai hajaninge koi ge education jida changi se kari no ha pam ko koi mayam na siloi dum he na khangna bi re education da changi se number 1 koi ge oja ma di dakata re number 2 da satra ma dakata re number 3 da backbone oigadoi mama mapa si suda kata hai tare sigi ahum sina ngasai gi government ki side tagi bu orasu mama mapa gi side tagi orasu adagi satra gi side tagi orasu sigi mayam singse sisina koi gi ngasai government ki side na tawba ya bada haja tare ko government side tawba ya bu sing ngasai gi long term and effective oi tare long term oiba effective oigadaba plan ji puthopom daga tare aduga sigi plan si mung asagi oja singduna satra semba matamda sigi plan si sinaragana dang asagi satra du productivity leiba satra puthokpa ma daga tare aduga sigi gi keno sida muk la kana sida asagi satra singdu mama mapa ga sisu yamtin important oiba samna haragana da satra hojik leirisi government school si soithare na haiba ka kiwani mama mapa singna mama mapa magi macha singdu government school chala tammi si karamaina no karamaina tammi habagi thigat pagi sigi pochim su leitre ba singna haragade si lekta wasina ngasagi school sing sidai da government school si tamna sum sidara kana sida ko gi private school sing sina mu chokolakpan tam sum kanu kakhalakpan e ko si leiri sida ngasagi aina haijaning bada ngasagi both side at the loinama haitare ne ko loinama each and every sida daka tari bising je sisina pukchil singna madi tungi oiba yenga kanada thabok tora kanada se chakot kani se ai thamjai thank you JOYKUMAR ai lakchanim ko se hujik chikan education honorable education minister hujik pham hek parik ngai dege no sarkar lakhiba minister hek puruk ngai dege inspection chatpa khopa aduga sudden visit ama yam kan chathari haitai masigi feedback hai batai oja sing marakta masi pamnadabra oi minister chakrakandana kari wangang na ba mai feelings hai tai oja sing feelings masi welcome to bujala natragana sumaina sudden visit to inspection to bosi kaktana semdok poyoroi choire ise matam a mamang dai chora khramni masi semdok ko na matam changani natraga semdok poda oi thoi da bajani ka haiba kari ngang nei oja sing marakta oja ihanana yam nuaije masigi khana basida khoi maruina aikoi association gi thaupu amoina di sumbasi yamna appreciate tawba haitare hoi adubu aikoina matang sida adaki government sina chathar ibasi budi appreciate tawjaragasu aikoni yam kana hiding di kaino da whole system se education system haibam leire masi sum thokpam sangi adagi education system di sum thokpa haibasi amuk kana sum thokadon good governance I think government si amuk sum thopom sangi I think education si da sokla iba ka dori si di ngasai gi kuta moino si privatization higher ga su ngasai gi government school gi phattaba mayam leirak pasi akoi su yat je ba akoi association na su masi sum thokna ba lakna je adu orga su ngasai gi government gi asoi basina sai corruption da karida dai government gi manung gi oiba I di uji matam da mayam tari duni privatization lak pasi whole kanogi oina India gi oina lak jaragasu Manipur gi di henna privatization ji henna yangjan ba akoi miam aidi paisa taning bagi kari gi tawre bi mayam sine henna yangjan gi bana maram oidra sai gi kamai to government school chi sijalakna masak se government school am leire magi hanadi kilometer manga gi manung da government school aidi kilometer manga gi manung da radius tu gi manung da kana gumba private school khangde natra government school ama bhawda linkhat pa yada bagi sing bagi norms leijarame ni yam kan ba rule di nate tu hojik sina kilometer amada mu handarame handaraga su phaglang ma thangnana higher secondary khangde government ki school khangde private khangde any kind of private si dum linkhat chalak pa haita government school ama masan leijare madu gi phaglang thangna badu da dum private school linkhat pa gi aya ba se dum pithoki ba haita sina maram moidra ngasai gi government school sire e haiba sigi maram si ngasai gi government school gi government whole system du gi asoi badagi government school khara walakpa natai charaktaba phalakaba khara lakjaragasu ngasai som the private ki earning motive ta kaida laiba mayam sina amu henna season ba masak se amu oirakpa haitai okay simba mayam amu leibase masina aikoi gi association ki mai gai degi oja sing mai gai degi aikoi yam toina haije
automatic ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯅꯕ ꯂꯥꯛꯅꯩꯌꯦꯕ ꯁꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯤꯡ ꯇꯥꯛꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯅꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯧꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯪꯆꯨꯂꯦꯇꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕꯤꯌꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯃꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯁꯥꯎꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯔꯒꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯐꯟ ꯊꯥꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯡꯂꯤ 13% GDP ꯈꯛꯇ ꯊꯥꯗꯩ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯁ꯭ꯋꯤꯗꯦꯟ ꯑꯗꯩ ꯅꯣꯔꯋꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯐꯟꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯖꯔꯤꯁꯤ ꯁ꯭ꯋꯤꯗꯦꯟꯅꯦꯕ Okay, education sector singda lene international countries sing se yam kana push tawi honai 3% GDP kaktane ba ko India gidi okay to adu gadi thadari posisu phajana tawdabagi problem su leradina aidi drain out tokpa aidi cheng chak pijaraga aigi service sikcha da chak pijo hoi tar chak pija de dina yam ba khoi Manipur gi de Kerala da ai hadak chato chak se loi pija lerame adu good governance tuna tawjab problem ne aduna Manipur da su singma mayam si loina whole system si sumthokmina na ba ama madu changi adu loina na ngasai fan thadawgi changse masi percentage de at least 10% bawdi 10% GDP adu maji invest topsel agadi thadar agadi si government gi id public sector si phagalakani public sector phagal agadi madu gi whole system sida education si afaba polama human resource phagal agadi mapan da thabak tawrakpa kholakpa ngasai income se fajan lakani masidegi su khoi Manipur gi chaukhot na masak si dei lakadoi ne jik mayam obiri ni mapan thabak tawba khotpa foreign da kaida koi si income si laidana se mai tawduna Manipur gi su afaba amadi soidana porakani hai jai thajai thank you angamba hujik se maruina DESAM adagi AMSU MSF sing लाइक तंबगी करिगी लाइक इंथिना तंबा खोपगी क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम खोंजन की पार्ट अमते दुम लेखरे अदुगा इवन अखोइना सुम उबदा एग्जाम मनुंग हाइबा ताय एग्जाम मनुंग दा अनफेयर मीन्स सिन दबगी करिगी खोंजन चंगबा चेक तोबो चंगबा अदुसु दुम उई अदुगा ममांग दा स्लोगन से क्वालिटी एजुकेशन की सिम ऑलमोस्ट अदुम इक्वल अदुम ओइब्रेना अखोई अयेंगबसिंग ना अदुम फील तवी लाइदी मसिगी इफोर्ट्सिंग से होना रिजल्ट ती उ दवदोंना तौबसी angamba basi authority gi yamna asoiba aduga moina interest logdobagi phibam dumukna ra satra organization sing di honai natragana satra organization na chumthokpagi formula du effective oidabadana kamain thambining yangam jike habiriba examination maya da koigi tongan ma mairo lupsingna inspection zalli engineer sumna pangtoktaba da handak maktasu yamna chawba issue ma khoi ke haji tare aibedi examination da khak yengjan ma chatpachina masigi solution namo oiro haibam dikhangi makhong digi hongna ekoi gi soiri ba education gi magi lambi si masi paradigm si masi ekoina yengba ma changi haji tare mamna sai sin sai damo gi wang du kitang kana tokdringa manglom da kitang aina sakhat charakan da examination yawdringa gi mamang da ekoi mahi masing takpi tambi process si masi Manipur da karamba phibam da leiba gi haibsim tang I charopam tang thamjage maroi na haitare examination gi kanu si yorutringa haitare please maroi no jik si ojana su pan bigre ojik sarkar gi mahi loisang sing asi nong gi phibam soksale maroi na education da invest toriba education da paisa mayam thadaraga su masi gi outcome si masi kan ta leitre masi kadai de gi sori no handaki anoba government na kaya mamna masigi kogi leiriba problems inga kaya mamna solve to ngam gadori habadoni maroina sarkar gi skun sing si sidare e mairo yaudre oja phatre habasi ekoi loina mahai education minister masamna su hai oja phatre hai phattaba oja do government na laurin phatre na education minister inspection satpada phatre na hariba oja maksi hariba ekoi gi leiriba Manipur state government logi bojane mairo lupna oja recruitment to huna tep
अदुई तादि स्वाई जगे होना मकोक त यंगा कांदा लेरिबा स्टेट गवर्नमेंट ना स्टेट सिगी ओबा सब चाबा स्टेट के एजुकेशन पॉलिसी में लेरब्रा अमदी करिगिदमक्ता लेरिबा एजुकेशन पॉलिसी दो लेतबना मरम ओरकान लेरिबा सरकार की स्कूल सिंग असि यंजंगदबदा कनाने स्कूल यंजली कनाना मॉनिटर तौरी मेन नो जग एजुकेशन जग लेरिबा प्रॉब्लम सिंग मरोय नाइ न कितंग हाईलाइट तौजरकांदा सरकार की स्कूल सिंग असि फगलंग होन मतमदा गवर्नमेंट ना मसि फगलंग न बिगोयबा तोंगान तोंगान डिपार्टमेंट मयाम अमा तोंगान तोंगान में लेरिबा जेईओ डायरेक्टर एजुकेशन एस लेरिबा दगी लेरिबा ऑफिस मयाम अमा स्ट्रीमलाइन तौदबसि असि तौद्रे हाइजब तारे मेन ओइन होजिक लेरिबा सरकार की स्कूल जिंग मही मसिंग ताकपी तंबी की लेरिबा ओजा मयाम अमा एजुकेशन एस ता ओएसडी नत्र इंचार्ज हाइबे मिथोन मयाम पिसलकांदा एजुकेशन हायर एजुकेशन द करी लोइनमक पैसलग लेरिबगी मरम करिनो स्कूल मयाम अमदा कॉलेज मयाम अमदा रेगुलर ओजा नतबा इंचार्ज ओजा मयाम अमना पैर ले मसी मेन ओइन बा अचौबा एजुकेशन लेखा तारकनबगी मसा अम ओइ हाइतारे अदुई मतकता मो ओजा सिंगसी ओजा सिंगी असेंगबा यामना चप चप ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी में ngasi bawda manipur da leite ngarang nan minister na hari lauri kem amna transfer and posting da tongan tongan ba pol keno sing na ekoi gi library ba ekoi mute sing mla minister sing na khutchang da bangam ga da ge haiba cha wang am ko oye oja sing gi chap chap transfer and posting ki chap chap mechanism am ngasi bawu state government na sem da ba na maram war kan da hauju jing manipur da thengnari ba oja wat pa gi problem amadi sarkari mahi masing nomo nomo gi tambagi lekha tare ha ji masi sung wat kane Sorok data ama yang bukan 2007 memang tu ozam yang walam ya. 7-8 ki saya ki peres tu lagi ozam yang lau gre RMS mati SSI maka tu ozam yang lau gre. Itu bunga si periphery area sing the lady school mayam oza wali marum kari no. Impan mayam the lady ba school mayam ama dan oza sing je payir lady marum kari no. So ia coba problem le hai tare. Marum tu na ngasi bokta minister ama nan natraga director commissioner am tana hot na magasu rationalization ki process ngasi bong mai pa pungam dresi manung da coba politics am tauri hai matang ji so ia haining hai je batare. So maina education da hori ba transfer and posting da hori ba magi dagi regular orakta ba incharge da lengak pairak pa incharge na education se kaino orak pa amadi lairi ba education s amadi JDO level da lairi ba AIDI inspector mayam jing chi kari tauri ge habis ne oja su yawbiri inspector amatane inspection chalak tarba director ne direction tarok tarba do ita di kamaina mahilo sing king fagala kani haba chogo question am hujik la ekoi ki mangna taraga leire leikai do da kinthara ba ma magi sarkan da leire school sing adu nongmata yengchal lutraba nongmata madugi laiba anobo scheme mayam jing je kamaina execute tawgani kayamna machi mahiro jing da phangan gani haibagi adugumba wakhalo lamata leire kanda AI na DI na JDO na hakting na school jing chat laga yengjan dana minister masana salakanda school jing yengjan na masi ki solution propunga moi maramandana AI DI amadi lady inspector mayam jing masi makoi ge thabuk singa chi masi activate to honmam sangi JDO officer lady ba amadi ekoi ki education s lady ba oja mayam am paisal kanda OSD ni aduni in charge le mayam jing chi mama gi kano jing da thagra kanda mama gi posting area jing ni mathok to holpam sangi amadi lady ba hojiki akone yengjaba matamda uriba maroi ba kaino de khoi gi phanayam no jing manipur da right to education la aga so madugi education for all aiba kholau la aga so manipur da educate to banga moi du che masigi administration to goda ba masigi monitor to goda ba monitoring committee na tra advisor committee na tra education yo ba chap chaba policy mai koi manipur da jipu da laite habi gi kaino maina thamjaningi maram madumang na masigi ahu basin maram morakanda hojik manipur da tariba right to education 2011 da manipur da right to education ki rules sam same gre hauji ga muk right to education 2017 la 2017 la kan da masigi mahiro jing lai mesing tambagi masigi minimum level of learning ji masigi outcome ji assess ta gudabani habegi achoba kaino moji la adu masi la kan da manipur da ji luri ba posi maroina material component da ekoi cham tawre ching yen ba adagi ekoi gi textbook pi ba swai gi material component da ekoi phajana tawre duga learning level da takpi tambi bagi level da ekoi ju siksi right to education laktar so masi gi fulfil to ngamde maramuduna haujing asai gi tawon haibi wang du daina samjan jagan haining badi maswai si yamda sang ba gap ama ekoi government school da masa masu ching ngai masing thaba matam da confidence ama mangi ise masi karai dagi horkhibano kamaina streamline tawbani haibagi masigi leina layong ama leiriba government da yamna gumna khanar kanda thidok pi ba machangi thidok kan madugi leina layong du samaina treatment tawragadi sarkar gi school jingi phagalakani haibagi dungba yamna chet pa thaja bam taw taragadi ekoi chodra bagi government sunji phagalakani khali madu ka phagalak taragadi ekoina examination da
तोंगान तोंगान बा एग्जाम सिंग देखोय मसिगी रिजल्ट अखोय चपचान मही फंगन खली मरम मदुना गवर्नमेंट सो मसिगी पॉलिसी मा मकोक्तगी मखोंगदगी हौरकांदा सोरी गवर्नमेंट की असोइबसिंग अमदी ओजाजिंग द लेरिबा मसाई गवर्नमेंट खतजु हाइजरोयगे ओजा कम्युनिटी के ओजा अखोय येनोमसु यौबिरी ओजा सिंग नसु कया म्यामना ओजा सिंग दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी दु लौरगा थबक तौबिरी हाइबसु बिसमसु मणिपुर असो वांगम ओइरे ओजा खनखिरबा मयाम सिंग हाना खल्लगा लेरबा ओजा सिंग अमदी यामना एनर्जेटिक ओइबा नहा ओइना खनखिबा ओजा सिंग असि कमाइना करम मोंगना मथौक तौरी सरकार की निखन की ओजा सिंग सि मसि मागे ट्रांसफर थागदबा पोस्टिंग थारे मफम दुद लेब्रा नत्र मयुमद लेब्रा युमद लेरगा तोलब लौबर नत्रगा मागी ऑथोरिटी न सु लेरिबा हाइरे फिल्म यंगन बिब चिंगनी अदुगा मसा मसाना इवन ओजाना सिस्टम न चेक तोरक्त्रसु सिस्टम न चेक तोरकदौ लेरसु चेक तोरक्तनी ममांगदा मसाना सिस्टम दु आई सि करिनो हाइबे वफम दु इंडिविजुअल ओना चेक तौबम सु चंगनी अतवाई कांदु द फगलंगनबगी मचाक तु पुन्नो ओइमिनगनी हाइबे वफम ने थैंक यू आई मुंग लाक्सगे अंगम आई ब्रेक अम तंग लुचगे अदुगा अंगम आई लाक्सगे तुंगदमु मजनै लाक्पसि मजत लाक्सबसि ब्रेक की मतुंग लाक्सबता कमर्शियल ब्रेक अमगी मतुंगदा एजेंडा मणिपुर येंबिरिबा पुनमुकी फमदा थुना पुदुना लाक्सगे इंपैक्ट न्यूज मिंग तादुना लेबियो ब्रेक की मतुंग येंबिरिबा पुनमकपु अमुकन तराम नोकचरी मंजित एमसुसु कन्ना दुम क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम एजुकेशन अफब एजुकेशन सिस्टम मणिपुर लेना बोनबदा चही के मांगदगे दुम खोलाव लावदना थबक तौदना दुम लाक्पिबने एग्जाम की मतमदा ngasai aina dum thamjaki ba mangda thamjaki wafam duni inspection chat pa khopa adusu yam afabadi afabam ni adusu leikhre aduga lisang sina yingba kanda thengnari ba adagi changjali ba khongjang singse karim kanda hangning ba yorokpa thoklai ba wahangdi quality education che haibadi shastra sangtan su taseng tawdaba yadaba ithomang naludraga su chhatra singi damakta welfare organization leirmina kan di hona mine adubu फगलक पसे युदी उदे मसे येंगु बदना करी उरक चानो अदगी चंगदी चंगली खोंजन मयाम दे चंगली यारसु याम का हने इफेक्टिव को ओइद्रिसना करीगिनो मसिगी मतंग कमाय थमिनिंग याम नुंगाइबा वाहंग नि दङ तसेंगना एजुकेशन दा लेंगाक पसिंगना चौबा पॉलिटिक्स हम का असिंग सिंग सुम चाथरी हाइबा ताइ प्रेशर ग्रुप मोइना तोन बा लेरिबा मेरो लुपसिंग सिना असिंग सिंग मक्सु दम नॉर्मल लाइ अदुबु थमोय सेंगना थबक पांगफो को दरबि एग्जीक्यूटिव को दरबि कोई पॉलिटिशियन चेन सिंग अदुगा लेंगा के कनो सती पाइरबा अखोगी तोन फम पुरिबा डायरेक्टर सिंग अदुगा जेडीओ सिंग ननि हाइबा ताइ दु तसिंगना अखोगी लंदम सिदा मयामना लावरगसु खोंजंग सि लगसु मफुम वरमाय बाको ngमद्रिसि कना कांदा थबक तौगुदरिबा थौमी सिंग मरोइना गवर्नमेंट की फमनाइब सिंग अचौबा रोल अमा लೈ हाइबा ताइ तसिंगना अखोगी तोन बा गवर्नमेंट की स्कूल सिंग दा ओजा ओइरिबा सिंग प्राइवेट स्कूल सिंग से ngasimak oza orakanda salary double sa phangba myam lei ri haitare masi su government na kupna yingchan bi ma changi aduga aikhoi gi inspector na maroina AIDI gi level da leiriba inspector sing na mamang khoi chahi tara kun gi mamang da inspection chalam ba dong sing su chat pa udrai tare masing education da chauba khoi gi politics nam kak chathara kanda education gi kanglon chi da khoi gi privatization onthok na khonara pani haiba tai maram di khoi gi manipur da leiba tongan ba private institution sing se ta sing na government की norm की मतुंग इन दी SCRT की मतुंग इन दी NCRT की मतुंग इन दी within the 1 kilometer से primary school अमद याना लाइवे याद है बनेबा दो जाना सोसाइटी तम बिगबा फगलांग लोना का प्राइवेट स्कूल में अम ले बसी द गवर्नमेंट ना सोलोंग सागी लाइव एडमिनिस्ट्रेशन की सिस्टम दो अकाउंटेबिलिटी लाइन है तारे थबक तौदबा दुगा लेंगा की फॉर्म पाइरिबा डायरेक्टर ओरगसु दगी ओजा ओरगसु कोई मसामा गवर्नमेंट की थोमी मोइना गवर्नमेंट की कर्मचारी मोइना लेरकांदा कोई प्राइवेट स्कूल लिंखत लग पाइ तारे मसिन ओरकान अचौब संधान फम एजुकेशन से चाथरक पाइ तारे अंदु लोना अखोगी लेरिबा गवर्नमेंट की स्कूल सिंग सिदा कोई कम्युनिटी सिंगी लेरिबा मी सिंग चानबा कोई मही मसिंगी कांगलोन से फंगनबा छात्र मसिंग यामना लेतबा लेतिसना कनकांदा मी खुदिंग क्वालिटी बेस्ड ऑफ एजुकेशन पामे मालेम की होलगलिबा ग्लोबल इंपैक्ट दी क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन जी पामनरपनिना मैनुअल लेबर ओइबा मी फावबा कोई मचादो अफब मखलगी मही मसिंगी थाक अदु यौन फंगनिंगबनिना कोई ngमजबी थादना कोई चरा अमतन चारबसु कोई अवांगबा फी थीबा स्कूल सिंग तंबदो पामजे है तरमदी अफब मतिंग मंगाल थोकप मही कांगलोन अमद पामबनिना है मरम सिमंगना मूवमेंट में आमा तोन बा मैरु लुपसिंग अदि एमसु अदि तोन मैरु लुपसिंग चंगजल लगसु ngasi ngसिमक अहुम बार माइ पांग चंगसन ngमद्रिब न हारगदि एजुकेशन द
अहोब अम अदुम लेरि हाय तारे अदुगा अखोई बजेट तसु ओजाना सो साइबी केबा याम नेमे अदु तसेंगना एग्जांपल अम पंजरा कांदा हिरोशिमा अमदी नागासाकी जे अखोई अमेरिका ने एटम बम थादकिबा याम मरुइबा शहर अनि नि हाय तारे हाइरिबा शहर अनि से अखोई एटम बम थाद मतमदा जापान गी शहर अनि से उत ओइना तुम मा कांदा सही कुन कुंथ्रा जे हगुत पंगमदना अखोई मिरोल क्यामा अखोई संगत पंगमदना लै हाय तारे अदु जापान ngasi angko phangna chakhala kanda malem gi leibak sing manung da khoi gi top top tomthin ngan ba lewa kanda america ko ba lewa am khakta prithvi super power in mako pongliba nation am da laman khum gi vibe sit tasing am makoi hona zaman dun hai tare kamana laman khum na kanda khoi gi each and every household america gi yum thong ko ding makta japan gi na sing aduna makoi gi metric pekha pass to ragadi khoi gi enough way no moi khanje hai tare ram di quality the base wa du education gi kanglon da japan gi na sing da makoi gi member of parliament na thama chupna education sing adu piba impact ma tungina koi assembly session bhamala kanda koi education sing adu koi oza sing adu mahi roi sing adu mahi masing tambi bi kanglon da japan leibak asina america ka open nation prithvi da super power in mako pong le lewa selaman khungudum ne ba adu achet pa thaja mako koi na sing da pira kan si koi yum tong guding mak da bluff the refrigerator na jing ton ton ba America gi ngamal se sing ma sing du gi bom nuclear bom thadana yamna ta mang tak bu ayorom ne du hot phona raba farm commitment ama leiraba toge na bu khanba chet pa thajab leiradi chin khakta ngang ban ya roi aduga heart tagi phajana thamoi dagi phajana lisang seng honaragadi quality education porak paise masing ngam moidaba thabam di nate sini minister na we survey chala kanda tamangan bagi mahutta koi magi leiraba ai sing di ai sing inspector sing da thabak to execute tona ba chap chaba am sinar kanda madu dik phangak pa fact finding sing aduna koi education ka da sotari bage karma matam da thu matam da magi chahi manga gi plan se da yam changchang ka no leiriba system sai layer do phajana active oin biro masang dum check to jagrani isa satra su ya ni haibe wapam duni aina prem sagadal aning base MSF su lighting thina tamba khopa khunggang mayam ti changchali haining base kamain phungtuk ning bajano base akhoi di honabam thokpa hona jabani akhoi taseng authority dinate sat organization sing di adubo authority na kaina yam ka hain initiative lobui damnina akhoi na khara hona jaba khak khinadi kari gumba masak thokpa result amta purak pungam de haibi dor prem saga kamain tambi tamo mayam su loi haibi gre ko sengna dang sai ge plan di tawi government side te so plan tor ko effective oi de haina bane ba effective oi de si effective oi na bagi measure su lei ba ko si sing si su difang tor ko dai ne loi soina ra ise seng na masi sohel loi ge hai tar de na sai ham sai jakra long term hai tar ne long term effective oi ge plan to biu do long term effective oi bagi plan to du da chang bu khuding mak sing ado adu su pukchel seng na to mina kana da koi ngasai gi quality education lai te na lauri se si quality education je adum quality je dum lai rakani ba thangai seng na kana da ngasai gi private school gai tar di with heart and soul hai tar ne kharap ke hai ni sacrifice ga loina na hai tar ne thabak si pulap tong na kana da koi ge quality education koi law ni si pur pangam ga ne lai tam lai oi tok tani ngai lete hot po na rabat tasin hon na radi choi da dingam ni haibe wafam ni thambi ri oja oja da ina tentang laksaning base yang nan sum inspection chat pa kanda aduga media sing da interaction interview pi pa kanda education honorable education minister na thambi base oja sing se problem purak pase school gi chok wali blackboard wali ka haiba chhatra sing na thengna ba chhatra sing gi oibo wafam du di amata pukholakte masa masa gi individual transfer gumba paisa phangda ba gumba tolop hingat gumba ngak ta pura lai haiba kan hai kamai dek to kini masi chumja khara akogi 50% chumabani tasengna haidi akoi ojasing si kangkhat pase akoi isana kangkhat pase pamdre amorom dadi ko aduga ngasai gi hojik lairiba award pa kai kai si haidi kana gumba 50% oja amadi oja kangbu amadi haidi chhatra sing si gi government na pirak traga su masai tolop te gi kathu oga ngasai gi award piri kholi adumaga yam taunari eba ko sing si aduna madum bo oja dadi sigadi yam thi khena gre तो कना mo oja kharam na sing do sing ma masai posting ji leijeraga su masai gi swai da mayum da sum du kalam phamaga leiraga tolop tu tanghaim charaga leibu su yauri adu simba mayam se masi ai nga sai haije gi duni whole system se masi phasana execute tawdana masai gi system se ma phasana streamline tawraga from grassroots tagi na top phawa masi phasana
ममांगी सरकार हुजिकी सरकार तुंग लाकदब सरकार की वफम सिंसे हुनबा ngangnaba nataba system dum phajana execute toro thambira magadi system no dum mantri sing kai sing na yengbi traso dum mai yeng nei jani system dum execute to ga pum duni angamba hujikse lotion lakpa sigi second half hai tai lodi lotion lakho dorob jani aduga men oina singi sing the power si chu maroina kamain phau ge da Impal Valley the school gikari school masing yam yami oza takatana lay aduga sing the school suma sing handay aduga oza su kara kaktang irak lak pa udaba aduga maswai si equality sagi development education ama sangani have wapom feel to wesen kamda chunggadra inkali karium ka anda desam gi mute sin biba moina president moina ngamba moina power feeling se pawbi bra chummen kan bibra natragana singi kari gi education system sin check tongna ba hona biba lebra hona ribra kamai thambini agam jiki tamona panbiba maroina singa madi tam ya ni ki khena ba disparities some tholi isi jiki high problem the men noina sai panagri ba ngangna gri ba mayam jingsi niyum sum na mapung pa ni execute tog dab ki ori ni haje batare okay wakhalon ji inequality oi wakhalon ji phawra ni hai dai maramdi masi kaino da katan nati singda khakti wanate imphal dei khara lapthok ki mafam khara loyalam da leba fer feri era jing leba jing da adum phawni adu masi swai ge era jing ni jainu strop pam di panjagra ba adu masi ki asoi ba ma lei isi masi meno na kadai da no haibu ni thidok pum changi si singda arapa mafam jingda posting ta ba oja jing gi chat pra natra chat ta pra masi kana na monitor tawre jiri da oja wale no oja chani chahum lawi oja am ta chate sida loi leram badi oja jing do mujing no oja me am jiri da chatlo ba chatta badagi madu ngang na do thaba mo ai tare join to wa ba join to ramani sila ga imban lai ni ai tare khudam am khak pije ban ai tare adu ching da ju sing gi jaga jing da chatlo hai ba da oja jing ji masi chatta ba adu chatre no oja da ngak ta ju taina ba ya da phibam lai ki manipur gi situation ji da okay oja na chat ka do mafam du da oja jing gi quarter lai bra makui ki tungan be allowance pi bra chalo hire ka tang da ya ga dara natraga fix on transparent posting ji da nang sahi manga le da ni mari le da ni do rotation am la ga da bani nang sum chak ka da ne bagi sab sab policy ma government da le bra am ta leite maduna maram ora kan da ekoi gi ching da natana impan dei khara lapthok kim phan min oja wat bagi problem ji la ine oja wat bi problem jing nang na ba da kyam nam wa ge da sing di to hor kan da impan dei khara lapthok ki ba wangu ma di ngarang nan minister ni chalu ba इथाई की एरिया लाइब स्कूल जिंग की ओजा वाले है हाम होना चाही मंगा हौगी खंगौदे ओजा मरी थारा मनी ओजा मरी जे जॉइन हेड रिपोर्ट तौरमगा अतोपा स्कूल मोइन अपाम स्कूल मंत्री MLA मिनिस्टर वानो चक्रनी मधुम थारो हाइन होना चाही अमनी हौग्रनी अदुगिने अखोगी महिरोय मैम हौरक्तना अखोई ओजा पामी चेंग पामदे गायबी हौरिसी यामना थमोय छोकपा चेंग ना अखोगी ओइबा चेंग चाक पिरकदुना अखोइसी अंगांगी मै मचिंग तम फंगद्रे अखोई ओजा पियो हाइबने अदो ओजा पिननबगी डिमांड तौबसी सही मंगा हौगी सुमाइना इनो जे हाइजनिंगबदी मणिपुरगी लेरिबो जि फिवम जिदा चिंग अमदि तम मसिगी अखोई खेनबगी कैनो अमगा फावरिबा तपाकी मफम देखा लापथोकिबे एरादा लेरिबा यामना लाइरबा इमुंग मसा मही मसिंग थाजब ngамजदबा गवर्नमेंट की स्कूल जिंग प्राइवेट की थाब ngамदबा नोमगी चरागा ताला चाजरी इमुंग मनुंग जिंगना सरकार की स्कूल जिंग मखोगी थवाई ने खंजब अदुम लेरि खुदम मोने कोइना कनो दगा अंड्रो केंद्र दा अंड्रो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी दा कोई ऑनरेबल MLA ना याम कन होना जबा अमदि अतोपा कोई पोइरो खोंजिंग हाई स्कूल लाइब हाई स्कूल जिं लेरिबा ओजा हेड मास्टर अमदि मदुगी ओजा जिंग होनबदगी कनो जि कनबदगी छात्र की मसिंगा जे अतुगी मतिक लाइबा इवन सरकार की मही लोइसंग जी मही मसिंग तम फंगदबदगी वाथोक लाथोक तन मै चाको यावनग्रिन हाइतारे हाइबदि थाजबजि लैतारगदि लोइसंग कनी ओजा मतिक चान लैतादि लोइन मही मसिंग तम लाकनी अदना सगी तमोना पनबिरिबजि की खेनबगी कनो फावरी जे स्वाइदा गवर्नमेंट जिना याम इनिशिएटिव अम लोबिरकांदा कोइ थबक पाखत पितारगदि मसिगी ओजा वाटपगी प्रॉब्लम खेनबगी चिंग मानगे दगे अरापुम फमदा ओजा वालेन हरब मतमदा स्टेट गवर्नमेंट ना मरोन नान एजुकेशन मिनिस्टर ना हरम पोस्ट मसी चिंग खुद के मानना थब उतोकपिबा ओजा मसी चलो हाइबसी चलम दबो ओजा जे मसी खुदक तमदुगी डिपार्टमेंट को डिसिप्लिनरी एक्शन लखोकदब लखोतपिबा डायरेक्टर अमदी एडिशनल डायरेक्टर कमिश्नर जो मदु मिसंग संग येंगदना मागी तौम तोखिंग तौबा अवापम बफम दो ओजा थापिबा अहेन बफम दि ओजा लखोकपिबा हुजिक लेरि पॉलिसी जना अहेन बफम दो ओजा थाजनबा अवापम बफम दो ओजा जो वाट लेबि प्रॉब्लम है मदुना न्यूजिक तामोय वाहंग दने हाइजनिंगिसी मणिपुर द लौरिबो ओजा मयाम से मसी हंतक ओजा लिसिंग अमनि लौक तारसु ओजा वाटपगी प्रॉब्लम जे मणिपुर सॉल्व तौब ngamdri mi maramdi
वालिबा मफमजिंग ओजा थाजनदे वालिबा मफमजिंग ओजा लौथोकान अहेन मफम थाजन लेरे चटकदम मफमजिंग चटकदम मफमजिंग पोस्टिंग थारे मफमजिंग चटते मदुना मसिगी प्रॉब्लम मयाम जिंग कोई सिंग दे जोजिक पनबी की बदनी सिंग लेरिबा तोंगान तोंगान मफमजिंग दे लेरिबा कैनो जिंग मसा सत्तबिदा सब्स्टिट्यूट टीचर ना लुपा लिसिंग मरी पीनी मंगा पीनी मियो खर ngang ni masa ku zaloi pham ma tolop sane adu ta di so isida ozang at zo oza yobi ozang ta taina bi na ta na government su matu ki lopham to ko dai tam lobi ba ta ra ga masi ki kena ba jamsi propong ngone khanjeng khanjab dai thank you thambiri si yam ba wa phung ngak ta ni ngasai equality education development du le ga di even singa tangol lam na ba si su phana yam na di phagi ni haibi wa phum du ni thamai wa phum se manjit kai wa phum thambi ni maro na chingi sinau sing phau sing se masi tasengna thokna phawri jani kaina khanbi bradi equal ekhoi development education sector ste equal development do leitre ching dadi and plus ngasai angamna thambirak pudu ching gakta nate ngasai gi leiriba rural area sing ara bara pa imphal gi har lap ki jaga sing da so adum masi gi feeling se adum chorang dum loi phawro ngakta ni ching gakta nate phawri sing se haibi ofam phawna ri ba sing si chatpada thengnabibuda satra organization gi leader moina chatpada thengnaba jala kamain tawi adu kari tawdi phani kaina suggestion thambini solution se kanoni nepotism favoritism aduga free corruption amo ginena government sin phungdo kibudo fully thabak se khoigi sincerely hai tare tobiraba madu ma dum ngamani khale aduga ojasing chatpa ngamdriba aduga chatpa talli se kari maramino se masigi root cause chidok minabam change hadi haireba chingi chaliba jaga sing da khoigi quarter sing ba ojasing gi matik chana sabibra kadai de legdu ju chobo hangamani aduga thara kanda chatki ojasing do kaigumba magi posting do the lairam draba do jadi immediately action taken tobam change na traga di solution je propung moy oju jiksu dum chala kanda ma AIDI circle inspector chal matam dum khangani hadi sai sang resident su thambi ge ba koi lising mari piraga manga piraga koi lising kun kunthra sa ba primary na high school ga jama se dum tolop sa sharing to minabagi mong da dum leira kanda ngasai gi thamoi sheng na haitare hadi chengi jaga sing da mai masing tambagi kano se takning da bagi natranga chatning da bagi nungai ba khak pam ba haitare imphal area ji da centered orakan da koi wakalon je miying sana apan collective over kano se manipuri khuna gi saktam se upri wakalon se to swai gi dum hawrani haitare maramdi chap manaba unification ma semga la kanda manipuri khuna magi nungshina ba chakhat mina ba education gi thong manaba ma purakada ba do oja sing na choba role ma lawfam thoi maramdi oja sing aduna ngasai gi magi tari ba phom sing adu da chatragadi maduda leiri ba satra sing su manipur gi satra sing haitare aduna makoi da oja do laktragadi mahima sing gi kanon fangaroi backward oirani education da do tardi equality ma legada ba do unequality la ne ba do tardi wakal da mindset ta chingi leiri ba fraja sing na chingi leiri ba koi yellow missing na miyam na haitare adum handana yengbire koi laptop no treat to bi eduga ekoi bu ke haitare amoron step motherly treatment to bi ekoi yengjin bi ai bi hom da soin tholakani haibani prem saga kamain thambiningi ubirak pasingi karigi da faunari ba feeling sing se amase sarkar gi policy program se soidan tawrini haibidori bra natraga namase matang kuida ba mamang tagi tawlam ni infrastructure like tabuduna so oja sating dabai maram su oidorini natraga na transfer ya thu ga thambi tabduna oja sing du sing da tharak pase ai bu kayam kui lei joino punsi gi oira do jala posting sibo kaina khan bagi kai no ma se thok leiba myam sing ka mai thambi ni tang seng na ga ding sai ge ko ge working do ri sing hai tare na functioning do ri sing se functioning ji chum na tarok ta bai ni hai tare ko se sore se chingi matang si da chatlo re yengore oja lairam da ba yawi school sabiram da ba yawi atek akai ba mayam leiba school amani na hai basi school amagi mawong da lairam da ba adagi gyan man ta dana lairam ba mayam yawe lauruni hoina lauruni lauri mafam du khatang kabak kabak to ba ba sarkar gi site ge dum mai tor ga sum leirak sai sum tor sum leire si leiba sina mo ngasai gi yengchen bide adagi sarkar na yengchen bide na hai bam su haire adagi plus asigi functioning tawdoi ba singsi fajana function tarok ta dagi ngasai gi kai haini khoi gi communication gap se si je sum khara lairak pane ngasai myam su thamna bi kare adu seng na hai taragadi government ki side tagi su ngasai gi pressurize tawri ba sing hai tare na pressurize tawri ba sing sina haira isi masi thabak to onthok pom su da ka tai hai tare dam si onthora kan da ngasai gi akoi masen khoi gi kai haini
lapna badong ga urakpa aduga sabana phangde kaina khalakpa lapna leire iba chamana treatment PBD kan hari base sigi problem se ai solve do gum ne hai jage thank you oja lo selak pse oja do lo samtai oja JOYKUMAR ihana aina thamjaning basing asai gi potu ne sing do ji hai se imphal dadi imphal manung dadi oja gi sidi number se athuki matik access ore excessive ore hai ba ma kan hai re charge tawre and plus karim kan da transfer di sing dadi lakhiba placement first placement se sing dadi pirakhiba oja sina transfer imphal om chaki kan se mai posting su ko hiong loi phu ga pu bagi charges sam su thok thole oja aduga comment meaning as a whole masiki reaction se masi ai ko na kanu ki si anga sai ge sing da labor lai ta bagi matang si masi kanom ga hai ning kaino da sai ge sing ji da nga sai ge oja sing ji chatle mai ge quarter lai ta bagi kai ge ko ge association sing oi hai re ko si da na ta da nga sai ge hujik si pressure ma muk toksan ba ju yaw rep si da ai di oja dang chalo ai ge ngang like खर फब BA पास तब लेरे BA तंब लेरे सी अंगांग सी थबक पीरे के बाद तोलोब सु फंगननबा ओजा आद पोथादन लेरुसो तोलोब पिन आइदि चिंगी निंगथौगुंबा कैंबा पब्लिक सिंग सिगी कैनोमा चंगी मोइसी की असोइबा मा आइदि पब्लिक सिंग सिबु सुंथोकमिनबा गवर्नमेंट की सु सुंथोरकदवने दो पब्लिक सिंग सिगी सु असोइबा मोइना ओजा सिंग सी पोस्टिंग के दुम लेहलबा मोइ मखा पोथारा लेरुसो अंगा अमदा थबक पीनबगी खुदोंचा पैसा फंगनबगी कायना तौबा अमा लै सिमसु लेरे अदैदि जि क्वार्टर की कई की मतंग दो खुदम मोइना खोइना आई बोरबेका दा चलु कांदा ओजा प्रिंसिपल जी आई अहिंग अमा इसु लेकदब प्रोग्राम अमगी चकपा अदंगा साइगी प्रिंसिपल की का से मसिदा दुम इबानी हिपिने आइदि क्वार्टर नुंदा कारी मौ लेतब हायर सेकेंडरी नि को हाइसे अदुना सिगुमगी असोइबो मयाम अवाटो मयाम सिगिसु अमदि लेरि अदुबो गवर्नमेंट ना साइगी ट्रांसफर पॉलिसी अमा फजना सेमगा सही मंगा दे तादना लेबा मथंग द ओजा अममु सही मंगा मुंग लेबा स्माइना मुहुत राउंड फजना तौनरगदी पॉलिसी जो फजन तब अदु मंत्री महिलागा अमा सेमबा माइ मी मे थंबा कुदमोइना ममांगी पेरोटा हुजिकसु मसि यावरम बयाय आई खंगदब वानी मिनिस्टर अमगी मागी माइ नुपी से मसि कन होइबा इम्फाल मयोंदा ओजा ओइदना लेक्चर ओइदना लेबा अदो ओजा सि लाक्ते कइनो तोरका मिनिस्टर की नुपी ओइरामने दे अखो एसोसिएशन द बौक द ताकलेबा अस मसि की ओजा सि अंत एक्शन लौनो ओजा होइरंग तौ थिजलु कानदि ऑर्डर अम पाइदना हम लेरामने एजुकेशन मिनिस्टर की द मासि यूटिलाइज तौरी ऑर्डर अम पुतोरै निको तोलोती अदुम स्कूल दु दगी चारि स्माइ तौना साइगी नेपोटिज्म मैना साइ ओनसो हाइगिदना सिगुमगी अदुना होल सिस्टम सिदा साइगी यामना मिनिस्टर ओरिबा कैदोरिबा गवर्नमेंट पारिबा सिंगसिना यामना थमोइ सेंगना फजना तौबो अमा चंगी लेजरिबा रूल्स सिंगदुदा आइदि चेंग मतदा येले नत्रगा अमा तौरे साइगी जिकी सुम ड्रेन आउट तौथोपगी सिस्टम कै कै सि याम लेरिबा सिदा आइदि कुदमोइना जिक जेडीओ इंस्पेक्टर अदुदा लेसिंगसि ओजा लाकपदा साइगी बस त काखलकपा पैसेंजर ओइना उरेबा कंडक्टर दुना उबदौना आइदि मासी ऑफिस द फमग लेयो हाइबा नतेबा चटकदौनेबा अफम कुदिंग द चटलगा ओजासिंग जिगा सोइबा कदौबा मयाम जी कोई इसाना अंगांग ओरिङै द लाइक तमकपा कांदा इंस्पेक्टर लाकने दि पारा पारा लाएबा क्वेश्चन दो खोदजु हंगपा यायदा अदु कमाय तौदना ओजा दु फरोइदोइबा अदै छात्र दु फरोइदोइबा गवर्नमेंट स्कूल ला खोइ तमै ngaktani सिमाइना ngasai हुजिकिदि asaigi पैसा ngairaga leiba even file ama application ama oja singna thagat lamaga dum process to lotion jaga dau dong sai som dadi paisa ngai bang mayam officer famdana leibagi phibam da ngai paisa pi da haptra di gari chen da phibam di file to sa piram da chen da ba progress ngi chata ba sominare se amakatna te ki so muk soiri ba se ojai community satrai community even singi kari gi harasu madu oja sing tu chatning bo phawom sangi aduga infrastructure lekpham leibham ching leirakador me hing lega lairik tambirakador ni leiraga adori infrastructure leibham sabam tu phajana sebibam thoi local gi surrounding support haragana adwai gi leiriba tariba praja sing tu support togom thoi oja nang chakhro ai angangam lei mo silage paisa khara pirau haibu nadi tung koiba yaroi afaba quality education purokpodu yaroi aduna punna yes level of responsibility khena jaraga su
responsibility di loina lei haibagi wafam duni ngasi khanan ne bta tholei wafam singse prem saga aduga angamba manjit adu oja joykumar ngasi impact news studio do matam chana lakba aduga agenda manipur mapung phan biu gi damakta aina lorak pada guest mari magpu amuka ne thagachari ngasi gi damakta di impact news gi agenda manipur matang sta lotion tanjai yorle lamdam sta tholiba thokdo wa thok kya gi marik sumba report ki dabak impact news ming ta dun lebi